Čekanje je konačno gotovo jer Star Wars Posljednji Jedi danas, 13.12.2017. godine, predpremjerno počinje s prikazivanjem u europskim kinima. Star Wars epizoda 8 Posljednji Jedi je nastavak sage koji su fanovi čekali pune 2 godine nakon što je Disney kupio Lucasfilm i svijetu podario početak nove trilogije u obliku epizode 7 Sila se budi. Publika je time dobila priliku doživjeti nastavak priče svojih omiljenih junaka iz originalne trilogije. Luka, Leje, Hana i Chewbacca, te R2D2-a i C-3PA, ali se također upoznala sa novim likovima Rey, Finom, Poom, Kylo Renom i BB-8. Evo kratkog podsjetnika na zbivanje iz epizode 7 kao pripreme za večerašnju predpremijeru. U sedmici smo dobili kratki uvid u stanju u kojemu se galaksija nalazi 30 godina nakon pada imperija. Formirala se nova republika, dok se vojna moć diktatorskog imperija raspala na frakcije i stvorila takozvani First Order, prvi poredak. Istovremeno, Luke Skywalker, oličenje junaka koji je odolio prelasku na tamnu stranu, započeo je svoju akademiju na kojoj je podučavao novu generaciju Jedija. Među učenicima je bio i njegov nečak Ben Solo, sin Hana i Leje. Ben je pao pod iskušenjem tamne strane i sravnio Lukovu akademiju sa zemljom, a Luke je pobjegao u nepoznati dio svemira u potrazi za prvim hramom Jedija. Darth Vader i car su mrtvi, ali se pojavila nova prijetnja u svemiru. Ben Solo je postao Kylo Ren, čiji je pod manipulacijom mistične figure Snowka, vođe prvoga poretka. Njihova želja je pronaći skrivenog Luka Skywalkera te uništiti i posljednjeg živućeg Jedija. Kako bi se suprotstavila prvom poretku, iz Republike je nastala frakcija pokreta otpora pod vodstvom sada generalice Leje. Njena potraga za bratom povezala je droida BB-8, novu junakinju Rey i odbjeglog Stormtroopera Fina, koji su u konačnici uspjeli dostaviti djelić karte koja otkriva Lukovu lokaciju. Epizoda 7 završava scenom u kojoj Rey pronalazi Luka te mu pruža lightsaber koji mu je nekoć pripadao i koji je izgubio zajedno sa Šakom u dvoboju sa Darth Vaderom. Epizoda 8 nam donosi nastavak uzbudljive priče. Hoće li Luke trenirati Rey u kojoj se sila probudila? Kako će izgledati sljedeći susret između Rey i Kylo Rena? Hoćemo li saznati tko su Reyni roditelji, te dobiti više podataka o tome tko je Snoke? Kako će se nastaviti Finova priča? Koliko ulogu će u filmu igrati Luke? Kako će se odviti radnja oko generalice Leje, znajući kako je ovo posljednja uloga Carrie Fisher prije njene smrti krajem 2016. godine? Epizodi 7 su mnogi zamjerili kopiranje epizode 4. Ovo je pomalo logično jer je početak nove trilogije trebao zadovoljiti fanove originalne i prequel trilogije, međutim, hoće li epizoda 8 sada previše kopirati epizodu 5? Nadamo se da neće, iako je najavljeno kako će večerašnji nastavak biti mračniji film baš poput petice. Također, u tom duhu, mislim da nas u ovoj epizodi čeka neki veliki preokret, jer Star Warsi su ipak na neki način svemirska sapunica. Puno je pitanja, a što će se dogoditi saznaćemo za svega nekoliko sati. Ja jedva čekam početak filma i htio sam s vama na ovaj način podijeliti dozu misli dok čekamo još samo malo onaj trenutak kada će se u kinima zamračiti svjetla, a na velikom platnu pojaviti natpis Nekoć davno u dalekoj galaksiji. Uživajte u predpremijeri ljudi, gdje god i s kim god da ju gledate. Ovo je sjajno doba za Star Wars fanove.